шоматон бахайр. нашри навбатӣ барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз аст бо муҳимтарин тафсили хабарҳои ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳон дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз 23 декабр консули генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри екатеринбурги русия зафар саидзода дар ҷаласаи онлайнӣ дар бораи рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангии гуманитарӣ байни минтақаҳои тоҷикистон ва русия ширкат ва суханронӣ намуданд. ҷаласаи мазкур ҷиҳати рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ байни вилояти суғди тоҷикистон ва ҳавзаи мухтори Ханти-Мансийск, Югра ва вилояти Тюмени Русия бахшида шуд. дар мулоқоти маҷозӣ муовини раиси вилояти суғди тоҷикистон Анвар Ёқубӣ ва намояндаи тиҷоратии Федератсияи Русия дар Тоҷикистон Евгений Каренков ширкат варзиданд. дар муҳокимаи ҷанбаҳои гуногуни ҳамкориҳои байни минтақавӣ ҳамчунин роҳбарони дастгоҳҳои раиси вилояти суғди тоҷикистон ва губернатори ҳавзаи мухтори Ханти-Мансийск Юграи Русия, масъулини шуъбаи робитаҳои ҷамъиятӣ ва хориҷии дастгоҳи губернатори ҳамин ҳавза, раҳбарон ва дигар масъулони як қатор сохторҳои маҳаллии ду кишвар ширкат доштанд. дар натиҷаи мулоқот дар бораи имзои созишномаи байни минтақавӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва гуманитарӣ созиш ба даст оварда шуд. ибрози назар карда шуд ки дар солҳои минбаъдаи ҳамкориҳои иқтисодӣ ва байни минтақавӣ бояд иқтидори истеҳсоли корхонаҳои таъсисёбандаи муштарак ва содироти маҳсулоти гуногун афзоиш дода шуда, дар рушди барзиёд гардонидани тиҷорати содакардашуда миёни минтақаҳои Тоҷикистону Русия чораҳои муассир ва нақшаву амалҳои муштарак таҳия ва роҳандозӣ карда шавад. ин чорабинӣ дар доираи барномаи рӯзҳои ҳамкорӣ сурат гирифт ки ба 90-умин солгарди таъсисёбии ҳавзаи мухтори Ханти-Мансийск Юграи Русия рост омад. идомаи хабарҳо ва ба мавзӯи дигар мегузарем. президенти Русия Владимир Путин ба нақша гирифтааст ки бо сарони дигар кишварҳо амнияти муҳоҷирони меҳнатиро баррасӣ кунад. раҳбари Русия бо президентҳои кишварҳое ки шаҳрвандонашон ба қаламрави Русия барои кор меоянд, амнияти худи муҳоҷирон ва ҳамчунин шаҳрвандони Русияро ба баррасӣ мегирад. Владимир Путин дар ин бора ҳангоми суханронӣ дар ҷаласаи якҷояи шӯрои давлатӣ ва шӯрои рушди стратегӣ ва лоиҳаҳои миллӣ сухан гуфт. мо бояд ин масъаларо муҳокима кунем ва ман инро ҳамроҳи роҳбарони дигар кишварҳое мекунам ки аз он ҷойҳо муҳоҷирони корӣ ба Русия меоянд, илова доштааст раҳбари Русия. пештар хабар дода шуд ки вазорати сохтмони Федератсияи Русия тасмим гирифтааст бо пешниҳоди сода кардани вуруд ба қаламрави Федератсияи Русия барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар давраи пандемияи коронавируси ба ҳукумати Русия пешниҳод созад. интизор меравад ки вазорати сохтмони Русия шумораи зарурии коргаронро барои сари вақт ба анҷом расонидани иншоотҳои сохташаванда мушаххас кунад. дар Русия мемонем ва шумо нашри хабарии ин соатаро рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мустақиман мешунавед. сенаторони палатаи болоии парлумони Русия пешниҳод мекунанд ки мақомоти дахлдори Русия масъалаи бозгашти донишҷӯёни хориҷӣ ба донишгоҳҳои Русияро баррасӣ кунанд. ҳуҷҷати дахлдор пас аз мегзи мудаввар ки ба ин масъала бахшида шудааст, таҳия ва ба ҳукумат пешниҳод кардидааст. аз ҷумла вакилони шӯрои федератсия аз девони вазирони Русия даъват мекунанд ки барои идомаи мавқеи худро дар бозори содиротии ҷаҳонии таҳсилоти олӣ гум накардан, бо маъмурияти донишгоҳҳои Русия ва вазорати илм ва таҳсилоти олии Русия нақшаи баргардонидани донишҷӯёни хориҷии ҳар як давлатро дар алоҳидагӣ таҳия намоянд ва ба ҳукумат ва шӯрои федератсия пешниҳод созанд. бо ин мақсад ба мақомот тавсия дода мешавад ки масъалаи баргардонидани донишҷӯёни хориҷиро барои таҳсил дар донишгоҳҳои Русия бо назардошти ҳама чораҳои эҳтиётӣ аз сирояти коронавирус ба баррасӣ гирад. тавре ки раиси кумитаи илм, маориф ва маданияти шӯрои федератсия палатаи болоии парлумони Русия Лилия Гумерова қайд кардааст, намояндагони аксари донишгоҳҳои Русия омодаанд ки донишҷӯёни худро ба мушоҳида гиранд ва рӯйхатҳои онҳоро ба мақомот дахлдори давлатӣ барои гирифтани иҷозаи вуруди донишҷӯёни хориҷӣ ба Федератсияи Русия пешниҳод созанд.
ادامه خبرها در روسیه به نقشه گرفته شده است که شهروندان بیکار ماندند و با کسب‌های نو در ساحه ساختمان به آموزش فرا گرفته شوند. به زودی در ولایت کمیر و لایحه آزمایشی آغاز می شود. مقامات محلی این منطقه روسیه نیت دارند که در آنجا مرکز بازآموزی برای بیکاران را تأسیس کرد. به گفته معاون وزیر ساختمان روسیه دیمیتری والکوف، در صنعت ساختمان در سیبیر و شرق دور بیش از 10,000 کارگر نمی‌رسد. در این زمان معلوم است که چنین کمبود نارسایی قوه کاری در دیگر ساحه‌های پیشبرد اقتصادیات روسیه نیز به چشم می‌رسد. در زمینه مرکزهای بازآموزی شهروندان روسیه می‌توانند صاحب کسب به بخش‌های بیناکاری و معماری و ساختمانی ربط داشته صاحب کردند. گذشته از این آموزش تنها پس از بستن شرطنامه مهنتی با کارفرما آغاز می شود. یعنی کارمند هنگام گذشتن از آموزش یقین می داند که او را در کدام شرکت و چگونه کار بعد از آموزش انتظار است. غیر از حل مسئله های تشکیلی، مقامات در سمت تغییرات در زمینه حقوقی فعالیت نظام نوی بازآموزی کادرها را کار می برند. دیمیتری والکوف نماینده بخش‌های تجارتی را برای اشتراک در مسئله دعوت می‌کند که این روند به مقامات امکان می‌دهد تا جریان آماده‌سازی متخصصان را برای پیشبرد کارها صورت بخشند. عملی گردیدن چنین نقشه را کارشناسان بخش مهاجرت زیر سوال می‌برند، چون آنها از تجربه ها می‌دانند که کم از شهروندان روسیه با شرایط کاری و معاش ناچیزی که قبلا مهاجران منطقه کار می‌کردند راضی کرده شوند. یادآور می‌شویم که بنابر پاندمی و محدودیت‌های جاری گردیده، کارگران در بخش‌های ساختمان‌ها، خواجگی منزلی و کمونالی و ساحه خدمت‌رسانی در روسیه به طور نظررس کم گردیدند. ادامه خبرها در مسکو میمونیم. دست کشیدن از نظام پاتنتی هنگام کار قبول کردن شهروندان خارجی نه تنها به روسیه بلکه به کشورهایی که مهاجران مهنتی از آنجا میآیند ضرر میرساند. این اندیشه را رئیس کمیسیای امور مهاجرت شورای کارهای ملت‌های نزد حکومت شهر مسکو یوری ماسکوفسکی اظهار داشته است. و تاکید کرده است که به طور غیر مقرره سیستم پاتنتی خود را خوب اثبات کرد و یکباره چند وظیفه مهم را اجرا می‌کند. توسط پاتنت ما ایز انگشتان به قیدگیری و سقوطی مهاجران مهنتی را انجام می‌دهیم. یوری ماسکوفسکی اضافه داشته است که این همه را بدون پاتنت اجرا کردن دشوار است و یا غیر ممکن است. همین طریق یوری ماسکوفسکی پیشنهاد پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف را درباره اعتراف حجت‌های شهروندان در سراسر ایالات دولت‌های مستقل شرح داد. این نماینده حکومت شهر مسکو باوری دارد که راه‌اندازی چنین نظام و بهتر سطح و صفت خدمت‌رسانی، رشد مهاجرت داخلی در اتحاد و به زیاد گردیدن داد و گرفت‌های اقتصادی آورده می‌رساند. تحولات تاجیکستان و جهان است مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر. هواپیمای بلاویا صبح امروز 23 دکبر نتوانست در فرودگاه دوشنبه بنابر تومن قفس فرود آید. هیئت سرنشینان طیاره بنا به وضعیت به عمل آمده تصمیم گرفتند که تا تازه شدن هوا و رفع گردیدن قوت قفسی تومن در فرودگاه تاشکند ازبکستان فرود آیند. طبق اطلاع خدمات مطبوعات فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، هواپیمای شرکت هواپیمایی بلاویا جمهوری بلاروس از سبب تمنک شدید هوا نتوانسته است در فرودگاه نشیند و همچنین فرودگاه علاوگی را در تاشکند انتخاب کردند. پس از به شدن هوا، هواپیما از تاشکند به پایتخت تاجیکستان برگشت و ساعت 14:00 به وقت محلی در میدان هوایی دوشنبه فرود آمد. هواپیمای مذکور پس از گرفتن مسافران بازپس به مینسک پرواز خواهد کرد. دوام 10 دقیقه شما تحولات آخرین امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید.